možeš li biti tiho bar malo? Pokušavam se koncentrirati. Osim toga, možda me pita da se nađemo danas. Da. Upravo ste, ja sam totalni promašaj. Znaš, mi imamo jednu bolju riječ za to. Svinjaček. Zvuči užasno. To me podsjetilo. Kud si ti zapravo? Hej, što ima? Opa, emo pa punk. Nije li to ipak malo prevelika promjena? Da, ljudi, ponovno smo zajedno. To je bio totalni nesporazum, ali sada je sve riješeno. To je istina, najbolji par na školi je ponovno zajedno. Wow, par čudaka, zar ne? Ali Ludmila neće tako brzo zaboraviti video, zar ne? Ali ovako sam obučena s razlogom, Francesca. Punk nije mrtav! Punk još diše! Da! Slušam? Nemojte biti strogi prema njoj. Sav taj gel u njezinoj kosi djeluje na njezin mozak. Ovo nije gel, ovo je bosak. Za slučaj da se Dosta. Sada kad smo se svi okupili ovdje i očito smo zagrijani, hajde da uvježbamo koreografiju koju ste pripremili za taj vaš mali projektić. Nadam se da ste pogledali DVD koji sam vam dala. Ne još, ali... Isteklo je vrijeme. Sada ćemo pokazati Gregoriju pravu koreografiju i odlična je s njegovim dodacima. Svi na mjesta! Počinjemo!